Subhanallah, attıkın qarаңыз. Айтып атат, төөнүн зекети 5'ten 1. Эгерде бербесе кыямат күнү төбөлөйт экен эчин. Уйлардын зекети 30'dan 1. Эгерде зекетин бербесе кыямат күнү мүйүзү менен сүзүп төбөлөйт экен. Койлордун зекети 40'dan 1. Бербесе кыямат күнү ээси кордойт экен. Анан кийин аттыкычы деп сахабалар сурады. Аттыкы кандай дегенде пайгамбарыбыз аттын зекети бар деп айткан жок. Айтты, аль-хай талататун, ат 3 түрдү dedi. Bizrun, sitrun, ajrun. Muslim şerifte gelen Sahih Müslim'in rivayetinde günü deydi. Kaçan? El maktasın, memensip, kıyınsınıp atmağa turgan olsa bu günöyle oladı eken. Егерде Kuda kalasa attı baktı. Şu Kuday'dın жолuna baktı. Bire sorasa mingizdi. Bireöge жардам berip koydu. Kanda attın sarıçılığı verip koysa buga sitir deydi. Parda oladı eken. Dünyada çakırçılıktan parda olsa ahirette tozoktun oturan parda oladı degen alımdarımız. Hani bir üçüncüsü ajr dep koydu. Soğuk.